Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Adventure moda. Ovaj puta igramo Mountain of Karachi. Dobro jutro, Dario. Bravo. Ako niste čuli, rekao da krade kruh. Ovaj puta imamo texture pack zvan John Smith. Da izgleda kao neki seljak, još nema skin, a ja imam ovaj kao party rag. Ok. Evo ti Dario malo svijeća. Evo paći sad. Evo ti krevet. Evo ti tu, dole to je. Tu. Amo. Prazno. Kad sam kopnio, bio zlatno sranje. Potražio sam sve, nema više. A jes? A mi ti ima kaj tu? Neki toren. Ajmo da vidimo. Ajse, niš posebno. Ajde dole. Naš sam kutio. Da, zlato. Da, što više skupimo zlata, to smo kao bolji. Ajmo ići ovim kampovima. Opa. Odijelo i leather. Dar evo ti jedan leather. Ne leather, već Riba. saddle. Fishing rod imamo. Opa. Opa. Ovo je zakon. Dario. Ohoho. Gle, to ti je saddle, Dario. Ok. Kad ti nisi našao nijedno dijelo. Ne. Gle, imaš, ajde da ću ti onda ovo svoje. Ajde, pratiti. Da, tu smo došli. A da, nismo bili dole, nismo bili tu dole. Ček. A jesmo. Čekaj, samo ima kaj u peći. Evo. Ajmo gore. Prazno kod mene. Ja sam našao još torčeva. Dobro. Uhu. Kaj si ovoj kući? Kaj? Kaj si u ovoj kući nekoj? Da, ja tu sam. Evo ti još hlače. Evo tu je za tebe. Evo. Zlato i knjiga. A, ti si još uvijek u toj kući. Ne, sad samo ću neku drugu. Druga kuća. Ništa posebno. A vidim, tu iza si ovaj drvo, ne? Ja idem u ovu kamenu da vidim. Što je tako crno? Ne pojma. Gdje si ti očeo? U jednu drugu kuću. Vjerojatno... A da. A mi prespavati ovu noć.
Da mi se po mraku hodat. A opet, bog te. Glo, Darkec. Gle, ti sam spavaš, bog te, ja se borim za ovim debilom. Što su ovo neki noževi? A nećemo spavat, prespali smo jedan dio. Okej. E da. Sve istražio. Ovu mapu igramo na 1.8. Jesi gore tu sve istražio? Peću. Jesam, dođi dole. 1.8 znači, vidite ovaj kao, ovo je kao neke boce, to je kao neki hangar. I ovo zeleno, to je kao experience. I ima još puno toga novoga, ali budemo sve vidjeti. Recimo kao ovo, to je šprintanje. To je ono... I creeperi su još stari. Da li si živ? Da, ali mi se to ne sviđa. Kako si to razveo? Glo.